Pernah tak tengok muka sendiri dalam cermin dan rasa, kenapa sebelah ni macam tak sama dengan sebelah lagi? Jualan tak sekata, pipi tak seimbang, stres kan? Boleh ke serum bantu scalp, tone dan seimbangkan kontur wajah ni? Selamat datang ke 501 Lifestyle, semua yang buat hidup kita lebih seronok dan bermakna. Saya Malika Aisyah dan hari ini kita teruja nak bawa anda masuk ke dunia kecantikan dan kesihatan yang semakin jadi gaya hidup ramai sekarang. Sekarang, ramai stres dengan kerja, kurang tidur, banyak screen time. Hasilnya, kulit cepat penat, kedutan awal muncul, muka tak simetri. Dan jujur, kita semua mahukan kulit yang fresh, tenang dan yakin bila keluar rumah. Betul? Itulah sebab Dermalogica gabungkan skincare, teknik urutan muka dan juga inspirasi dari senaman pilates yang fokus pada keseimbangan minda, tubuh dan pernafasan. Serum yang dipanggil NeuroTouch Symmetry Serum dikatakan boleh membantu kulit anda jadi awet muda dengan teknik urutan yang betul. Tapi anda mungkin tertanya, apa sebenarnya kaitan pilates, teknik sculpting dan kecantikan kulit? Macam mana serum boleh buat bahagian muka lebih seimbang? Dan betul ke urutan muka boleh naikkan mood dan happy hormon kita? Kita tanya pengurus pembangunan perniagaan Dermalogica Malaysia, Grace Tiong. It is a very lightweight of sculpting oil that can help us to sculpt and tone our face, especially when we have we very rare to get very perfectly symmetry facial, right? So this one, right, it can help to balance our skin contour, okay, as it is a skin-mind connection concept, and it also power with neuroscience technology behind that it can help to increase the happy hormone in our body and at the same time to sculpt and tone our skin. And this also designed to be shareable, so we can actually perform the sculpting technique on our partner so that it can help us to to improve the bonding with each other. Okey, tapi kenapa ramai obses dengan simetri? Sebab kontur tak seimbang buat kita nampak letih, kurang fresh. Kamera pun cepat tangkap perbezaan kecil tu. Dan bila stres, hormon tak stabil, tidur tak cukup, kulit drop, muka jatuh, pipi tak sama. Kita hilang keyakinan. Tapi malam bila kita urut muka perlahan, tarik nafas dalam, kita beri masa pada diri sendiri. Momen kecil yang buat kita rasa, aku jaga diri sendiri hari ini. Sama ada self-care sebelum tidur atau urut pasangan sambil berbual santai, kecantikan bukan hanya produk, ia satu pengalaman dan hubungan. What we call the NeuroTouch sculpting technique, it can perform on yourself or you can perform on your partner. So basically, we will start on the neck area, okay, to release the muscle tension. After that, we can also move to our jawline, okay, to massage it towards our ear, okay, and then after that, we will focus on our cheek area, the cheek muscle. So we will walk and hold, walk and hold, walk and hold, and then after that, we will focus on our eyebrow area. So it's basically like hold, lift and circle, lift and circle, hold, lift and circle. And then about the forehead, it will be smooth and then zigzag. Smooth and zigzag. This is to help us to reduce the fine lines, okay, and wrinkle on our forehead. And then after that, we'll perform another side, the same technique, okay. After that, we will end with the lymphatic drainage. Yeah, so that's a very simple step that you can do it on yourself or on your partner. Akhirnya, apa yang kita belajar hari ini bukan sekadar tentang serum atau teknik urutan, tapi tentang berhenti seketika, dengar badan sendiri, beri ruang untuk rasa tenang, senaman walaupun sekejap. Kadang-kadang self-care itu simple, satu sentuhan lembut pada wajah, satu nafas yang perlahan. Itulah hadiah kecil untuk diri sendiri setiap hari. Kalau anda ada rutin self-care sendiri, kongsikan di ruangan komen. Mungkin kita boleh belajar antara satu sama lain dan bina komuniti yang sama-sama jaga kesihatan kulit dan juga minda. 1, 2, 3, go! Terima kasih kerana bersama kami di 501 Lifestyle. Untuk lebih banyak cerita gaya hidup, kecantikan dan kesihatan, follow journey ini bersama kami.